sikhuluma ukuze ayikho sakhuluma inkosi okuthandwa yithina kepha sikhulume shembe ovela kuwe. Amen. Socela makholwa kukhuma ingilosi nje ngevesi elilodwa esihlabelo sa 31 weludlawo amakhosi asekhuluma kakhulu isikhathi esambili baba siyiloba nje Nkosi encwadini ukuphila inkosi baba usiphile yona asifisi baba ukuba siphambane nengilosi uNkulunkulu masethe amakhosi phakamani kuye khona ikubekayo nami ngithi angiphakame ngikhansela amakhosi angithi baba amakhulu abale khona ukuba uphakama lapha phambi kwakho baba baphikile lapha khona ngifisa nje ukuthi Nkosi mhlambe ngiluleke sengihlala phansi kanye nje bese ngihlala phansi ngoba kumsebenzi wami ukululeka kuzoba nenkonto ngiyafisa abantu basezulwini ukudlula nje kancane kunomsindo omkhulu vele khona lapha ebandleni njengamanje esibhekene nawo siyamakhosi omkhulu kakhulu kepha ngiyafisa ukuthi kakhulukazi kubantu ababekwe ngaphambi kwebandla lakho baba ukuba bahola abantu bakho benze kulungile shembe phambi kwabantu bakho sifisa baba ukuthi ngabe khona umsindo kuzo zonke shembe indawo ozambelayo mawuphuma ebuhleni uhambe somhlangano kuphi nakuphi ngoba kunabantu shembe abahlezi emakhaya abangenayo imali ukuza lapha osuku khona
kepha Nkosi mawusuka lapha uhambisa umhlangano eMlambithi noma mhlambe isempangeni noma eThabaphumulo baba basebenzile nje bazokufica babukhona kepha Nkosi amakhosi lapho kunomsindo kuleyo ndawo shembe awukwazi ukuyemsindweni shothi Nkosi abantu abalapha ngeke bakwazi ukubona siyacela uNkulunkulu ukuba umsindo awehle konke amasekhethe abefundisa abanemizini kababa ukuze ubaba uma isuka kuleyo ndawo afike kunokuthula akwazi ukuthi abantu abahleli abantu bangenayo imali ukuza la abathemba ukuthi uShembe uzofika ngakithi ukuze sikwazi ukumbona kodwa uShembe akakwazi ukuya endaweni nomsindo so uma kuxokozela kuleyo ndawo uShembe abe khona so abantu abahleli ke emakhaya bakwazi ukumbona uNkulunkulu ngiyacela nje abantu abaphambi kwebandla abakhulu bamaNazaretha angisho amakhosi ngisho kusuka kwagcona kufundiswa naphansi ukuthi abahambe kahle ngabe khona umsindo ngoba abantu bazobuza ukuthi uShembe akasezi la kwezenjani kuthiwa kunomsindo bazonizonda abantu bagcotshwa abalandela unyazo ngoba phela manje nomsindo uShembe engaya emsindweni futhi nani abantu bavimbela uNkulunkulu ukuthi ezebona Inkosi sinekuzwile amen